Muthia aikia kura makiria ma milioni 2.4 kaunti ya Nairobi ni matuite matua mano mekwihokera utongoria wa kaunti no na itua riao rikahimbirio ni IEBC. Akirekereria ndumiriri yake ya hotani, afitha munene wa IEBC kaunti ya Nairobi Albert Gogo Jubilee Johnson Sakaja ata muhotani wa ungavana kihitaitano-ini kiria kiraguciriria horaniri kenda. Hare icigo ciothe 17 cia ubunge kaunti ya Nairobi, Sakaja rungu rwa kiama kia UDA ayukitie kura 699 392 guku mung'ethaniri wake wa hakuhi Polycarp Igathe na tigiti wa Jubilee akiyukia kura 573 518. The winner for the election of county governor for Nairobi City County 2022 is Johnson Sakaja. Siasa sio wadui. And that the people of Nairobi realize that no matter our different tribes, no matter our different parties, we have the same challenges. Akiamukira certificate yake ya uhotani, Sakaja ugete motungata mothe ma kaunti no megutunyukithio ruhonge rwa NMS ruhonge rwa rwagathikirwo tariki 17 mweri-ini wa 3 mwaka-ini wa 2021 ni President Kenyatta. From the day we were sworn in, all the functions of county governments under the 4th schedule, all the 14 functions shall revert to the county government. Giturwa-ini kia useneta mwandiki munene wake makia ODM Edwin Sifuna niwe hotanite na kura 716 876 akirumirwo ni Bishop Margaret Wanjiru na kiama kia UDA na kura 554 Giturwa giki kiraguciriria horaniri anana. Sifuna ugete utongoria wake nduguthutukania aikari ya Nairobi na miaho ya kiuteti. That you know my capacity, you know my work, my ability. I will serve you diligently every day. I will wake up to work for the people of the county of Nairobi. Munini wa mubunge mutumia kaunti-ini ino Esther Passaris amukirite hotani wake wa kura 698 929 na maithori, hotani uria augite ukinyanire kumana na birutiri wa ithe uria wakwire mwambiriro-ini wa mwaka uyu. Millicent Omanga na kiama kia UDA ayukitie namba 2 na kura 586 246. I want to dedicate this win to my father who passed away in January and is not here to see me win this. Ideo na gukire uguo bunge-ini ya kaunti ya Nairobi ushindani wa namba cia MCAs niwe yumiritie kiama kia UDA gikiyukia MCAs aigi kirumirwo ni ODM. UDA togoretie na MCAs 36, ODM 35, Jubilee 5, Wiper 4, MCAs kiumbe ni 2 na chama cha kazi kina 1. Kore makiria ma aikari milioni 4 kaunti-ini ya Nairobi mwihoko wao ni atongoria ya makinyanirie ciiraniro ciao iria makoretwo makiendia. Thutha wa ihingo ici cia gitariro kinene gia kaunti ya Nairobi gutiranio, riu mwihoko wa makiria ma aikari milioni 4 a kaunti ya Nairobi ni utongoria mweru kinyanirie motungata maria makoretwo makiranira. Wa mbere hari ugitiri, uheani wa motungata ona ugashiru wa biashara. Ngiribotera Kameme TV digitariro-ini kinene gia kura cia kaunti ya Nairobi, njitagwo Mwaura wa Ndung'u.